nararonse inshuti idahinduka ntihinduka izina ryiwe ni Yesu Kristo ntahinduka uko yarejo n'ubu niko ari ntahinduka ari muri je nanje muri we ndahiriwe ndahiriwe ko mufise ndahiriwe kuko mbamwo n'amahoro kuko nkikije sinzigera nkinyanamba naramubonye akora ku mwanya ntazigera ahinduka naramubonye akora ku mwanya ntazigera ahinduka yasezeranye arashitsa ashigikiye ijambo ryiwe ngo arishitse naramubonye akora ku mwanya ntazigera ahinduka ndahiriwe ko mufise ndahiriwe kuko mbamwo n'amahoro kuko nkikije sinzigera ntinyanamba naramubonye akora ku mwanya ntazigera ahinduka naramubonye akora ku mwanya ntazigera